Inuit takorluukkaminit anersaanitsinneqaarangimik siumuinneq isignialersarput pisimasullu puujortarluit manna naasuitsoq ukiut foruinnaat matumasiorna nunarsuup tasiisa annerit naqqanikkaluarpoq aasiap qiterqisissuaniittumi aaraalip tiseqsuani kinguaripassuit inuuneranni milliunilikkuutaat tatsip aalisangaanik inuussutaqartarsimapput takorluungarli annertussutsimigut assaqangitsoq ukiut haartrissit matumasiorna piviusungortinniarneqalerpoq narsarsuit naggorluttuusut annorassiassanik naatitsivinngortinneqarnissaanni aaraalip tasiata enqa imerterutaassaaq tatsimulli inunnullu sineriaanut inuusunut ajutorutaasinnaasoq ааllaqqaataaniilli paasinarsererpoq nunaalli enqullu aqunneqarsinnaalernerata inuit puttusereersimavai Красиво и величаво Аральское море в предутренний час. На его необъятных просторах днем и ночью трудятся рыбаки. Нынче Аральский бассейн получил первую рыбоморозильную баржу грузоподъемностью в 100 тонн. На этой барже даже в самую жаркую погоду рыба сохранится свежей. Барлық балықшы осы теңізден аулайды, бөтен тіршілікпен ешкім айналыспайды ол кезде. Ол кезде бұл жерде құрылым рыб завод болды, не қылатын. Өңдейтін, аулау, балық аулау, өңдеу заводы болды, ең үлкен. Олардың производительность көп қой олардың қайда? 30-40 тонна, 50 тонна күнделікті мүмкін. Ол уақытта 20 мың тоннаға дейін балық ауланып жүр. 19 колхоз болды. Балықтың бәрі уақытында қабылдап тұрды. Ол уақытта тәртіп сондай күшті. Барлық жердің ығылысымен осылардың бәрінде де балық көп болған. Жоспарларды 150-200% дейін орындап жүрдік. Бекірелер болды, 40-60 келі, 70 келіге дейін жайындар болды. Сазандардың талай үлкендері ұсталды ғой енді. 10 келі, 15 келілік. Белаңаш көлдерінде сазандардың төстіктері бір елі болды. Жуынның майы да бір елі болды. Ал жайының кеспелері алақанға салғанда еріп кетіп жүрді. Aaraalip tasersuani aalisartut inuit milliunilikkuutaat nerisaqartippaat sorsunnersuillu aappaata kiorna tassani aalisarneq suiut uniunimi nerisaqarniarnermut annertuumik pingaauteqarpoq Aaraalip avannumut sineriaani aalisakkat qarrit nerisassat tunisassiallu allat issuaanneqartillu usingiarnerartarput umiarsualivik annertuumik ineriartortinneqarpoq Бұл әуелі пароходство болды. 44 жылы пароходство болды. Мен 44 жыл жұмысқа кірдім осында. Мынау келіп пассажирский етін. 200 адам алады. Несіне жаңа бортына. Ол уақытта 12 баржы бар еді. Олар грузоподъемность 550 тонн 600 тоннға дейін. Кейіннен 47 жылы 25 баржы келді. Сонда әр керіп коммуна буксиріне қайық 6 бар, 7 бар сүйрейді. Мұна өзек күні шығады осыдан. Шығарып береді жаңағы. Аралдың табиғаты өте жақсы болды. Мұнияғы пляж болды жаңағы, теңіздің жағасында.
Даже Ресейден келіп, Москвадан келіп, Ленинградтан келіп, анарада палат құрып жатты. Рахат, су жақсы, ауа жақсы. Ол уақытта көк, теңіздің жағаларында қамыс болатын еді, жауын жауып тұратын еді, ол уақытта көк қой. Содан кейін мына жерге суға қоныстанған ғой халық. Ол уақытта мына жерде ешқандай құм жоқ еді, мына құмда дым жоқ еді. Мұнда сол уақытта 100-ге дейін үй болды. Теңіз үйдің қасында болды мына жерде. Күнделікті сабақтан келген сайын теңіз жиектеу болдық постоянно. Барлық уақытта да теңіз жиегіндеміз. Шомылып уақытында. Сабақтан келгеннен кейін барлық ауылдың баласы теңіз жиекте ғой. Аалиптасерсуах qangannaasuitsumi qorsooqqittortaavoq имеқарферуйуссуақ наасуитсумик сиорааннаасумик аватагернеқарсимасоқ наасуитсоқ qangaaniilli naatitsivingерусуннеқартарпоқ нунаник илисматусартоқ и Войков 1882 симили има аллаппоқ аалиптасерсуата кингуарсимассусерпут имермиллу таама аннертутигисумик атуисиннаангиннерпут такутиппаа Русланми мумистенооп киорна суит униуни пилерсааруумик имааннаангитсумик инериартортитсилерпоқ кууссуит амутаая ааммассуятаая эрнат имертерутигалугу аасиап қитерписсуаниттуми наккорлуттуугалуартуми наатиттисарнеқ аннертуумик инериартортинерассаақ имеқарнер пиллугу министериақарфимми аторфиллип има оқаасерталерпаа араалип тасерсуа саккутуутутсорсутутут тоқусариақарпоқ куссинилиаруйуссуит нарсани панеқисуни аннуассиассаник суасаниллу наатитсинерми имертеринермут атортуссат 1930-иккунни сананеқарпут. Из поколения в поколение передавалась заветная мечта о воде, о жизни богатой и счастливой. И эта мечта сбылась. Пустыня покорилась людям новой эпохи, большевикам. С именем Сталина радость пришла, с именем Сталина степь зацвела. С помощью великого русского народа трудящиеся братских республик Казахстана и Узбекистана обуздали своенравную сырдарью. Освоение голодной степи началось с первых дней установления советской власти. Громадное ирригационное строительство развернулось здесь в годы сталинских пятилеток. Хлопок тогда нужен был для оборонной промышленности еще. Рис вообще тогда продовольственная проблема трудной была. Решил Махме решить, размещать у побережья Амудари, Сырдари большие плантации, хлопковые и рисовые. Таамани уqaasinnaaranеqartartut siuariartornermut neriuteqarluarnermik takutitsipпут нунап тунниуссассаи утаққиннарнагит намминерлта катерсортариақарпагут куссинеруйуссуит сананеқарнериса кигунериссивитсунгиттоқ малунниуппут. When the fields of Moscow get white with snow, the fields of Uzbekistan and Central Asia are still white with cotton. Delivery of cotton to the state is at its height. Such caravans can be seen all over this land of white gold, as cotton is called here. Аннуасиассаник наатитсарнеқ аннертусиартуиннартоқ аараалип тасианут сунниутеқарумаартоқ 1950-сиккуннаалернераннили илисманеқарпоқ туакмениами илисматсарнеқ пиллуи илинниарфиссуарми президентип папаиивип 1950-сиккуннаалерсут имаоқаасерталерпаа аараалип тасерсуата тиссортиннеқарнера имақартиинарнераниит илуақутаанеруссасоқ исумақарпуга аалисарниккут аалисакканиллу сулиффиссуарниккут илуанаарутит аннаанеқартут аннуасиассаник наатитсарниккут таарсернеқарсинааппут
Сталин Советуниними арутсисутаартаата Никита Хрущев инериарторнеқ ингерларсорнерулерсиппаа нунагоорсули аннертунерусоқ ассаллатсернеқассаақ Хрущев нунуухаартиссиккут наалернаани инериартортитсинеқ таасани нуна атторнерангитсоқ ааллартиппаа нуналлу 250,000 квадраткилометрисут ангитингисуп аннуасиассаник наатитсивингор тиннеқарниссаа ааллартиллугу. Вот на это. Хрущев приехал, давай никаких разговоров, вот, использует сколько угодно воды. Мэр он не считался. Отдельно ученые возражали, их голос никто не слышал. Еще Энгельс, Фридрих Энгельс, классик марксизма, 150 лет тому предупредил. Нельзя играть с природой. Значит, мы природу, Яхов говорит, побеждаем, но за это природа мстит. Мстит еще хуже. Этого никто не понимал. Потому что они Энгельса даже не читали. Хрущев был малограмотный. Только приходский священник 2 зимы учился. Маркс Энгельс не читал. Скажи. Имертерисарнеруп киунери укиуаливит qaangiummata аатсаат малунниутилерпут нитнуннуутрессиккулли нааяартулернераани араалип тасерсуани ерсеққиннерулерпут укиут qulliinnaat ингерланераанни тасертиссориартулерами наққат 6000 квадраткилометрисут ангитигисорнуи саанналерпоқ. В 1969 году вот интенсивно начал сокращаться уровень народа в 1969 году. В 1969 году мы явно шутили, уже уровень снизился там 1-2 метра, уже рыб начали исчезать. Такой в 1969 году, трагедия наша в 1969 году. Су тартылып бараткан кем-кемнен белгілі ғой, жылдан жылға тартылып баратты. Оның бәрін білдік, судың азайып баратканы, судың соленісті дұрдылығы көбейіп баратканы бәрін көріп отырмыз. Көргенде қайда барасыз, қайда барған жоқпыз. Осы ата-бабаның өскен жері, әкеміздің әкесінің болған жері. Сіз қайда барасың? Барғанда да бәрі осы тіршілік. Рыбаки народ послушный. Это одна из категорий трудящихся. Как рыба, говорит, в воде молчит, так и рыбак. Он не всегда конфликтный рыбак по своей натуре. Поэтому его в природе как рыба в воде, так и вот рыбак. Он как рыба погибает, так и рыбак. У него судьба рыбацкая. аннуасиассанилли наатитсинеқ ингерллаллуарпоқ имермиллу кууннит араалимут кууттуник атуинеқаама таамааллуни. Обновленная целина дала 5 миллионов тонн белого золота. В 4 раза увеличилась промышленная продукция голодной степи, что во многом позволило выращивать здесь самый дешевый хлопок. Затраты, вложенные на освоение, давно уже окупились. паққерсимасорлумаанна 5000 квадраткилометрингорпоқ Советуниони ақуттисут илумут аернарторсиутаасорпаасиваат атаатсимиси талиамиллу таққууннартитсиллутик тааккунунгалу илаава Казахстанимут аалисарнэрмут министериат Муктар Тайров. Были в Аральске, были в Кызылорде, были в Аральске, взяли с собой зампредседателя исполкома, секретаря райкома, естественно, не поехал, и мы тоже приехали в Ахпасты. Тоже. Положение ужасающее было. А эти русские из Москвы испугались, когда увидели. Кругом барханы, ничего не видят, кроме верблюдов иногда. Он говорит, ужас, ужас. Кто может выжить в таких условиях, говорит. Я ему говорю, в таких условиях выживают 2 существа. Верблюды и казахи. Вот скажи. 150 человек собраться, не мешаемся на улице, все. Ну, эти московские товарищи сказали, вот, мы беспокоим
о вашем положении. Вот выхода нету. У нас есть регионы, где рыбаки не хватает. Мы можем вас переселить, дать жилье, деньги, перевод, все сделать. Вот такой вопрос предлагал. Но люди возмутились, все категорически отказались решать нашу проблему. Дайте нам пресную воду, дайте нам топливо, никуда не поедем. Это родина наших предков. Кіндік кесіп, немен әлгі атаулардың жатқан жері, сондай. Ааралилли тасиатиссорлуни аангааннармат иллоқарфеқармиорпассуит нуунниартик аалиингиннарпут. Сезілгенде ғой 76-78 жылдары осы ауылдың жартысы көтеріле көшіп кетті уже. Ешқандай тіршілік тоқтады уже. Сырдария кезінде уақытында кеуіп қалды. Талдар өзінен өзі өле бастады уже, су ала алмағаннан кейін. 76 жылы, 78-де соңғы рет уже теңізді көрдік те, тез қайтты теңіз. 78-ге дейін уже біз уақытында шомылып, мына құмның ар жағында барып тұрдық. Одан кейін 1-2 жылдың ішінде уже 15-20 километрге бірден кетіп қалды теңіз. Tunisasiassani kaalisarnerni 170-ikkunnaалернеранни униппо. Мына осы жердегі 15 метр тереңдікте болады мына. 15 метр тереңдік. Ана порттың өзі 12-13 метр еді ана порттың ішінде. Сосын су қайтты, қаза берді. Міне тұрған міне черепалка міне. Мөлш тұрған черепалканы. Сол қазды осылардың бәрін өзіктің бәрін қазған. Мынау қайда ананың деңгейінде мынау қанша жыл мынау. 1980 жыл осыра кеуіп қалды. Почти. Барып жүре алмайды. Қайық қана жаңағы мала сатқа қайықтар бар. Жаңағы солар ғана жүретін болды сосын. Аалисариутит аннаатериаалуарлуит каерлиуманермут арaalskimit 50 километрини куисиннерусумут нуутиннеқарпут инортуерерпулли. Ол уақытта су аралдың ана өзегіне батып тұрды қайықтар. Сол су қайта бастағаннан кейін Жамбылдың көлі болды ана жерде алдында. Кез келген жерге көлге тастаған. Сол үшін специальный Жамбылда қайықты жинады, қарауыл болды. Соны бақты, соны кейін су қайтқаннан кейін ол қайық су орнында шыға алмай қалды ғой. Оған мәселе қойдық осы араға әкелуге. Мынау әлі су бар, мына жерде ол қайықтар тірі тұратын еді. Сонда өсігіні пайдалануға болады, ертең су тасқанда. Оған олар істемеді жоғарғы орындар, мекеме басшылары. Сөйтіп қалған ғой кез келгенде қайық. Аалиптасиата тиссориартуиннернерата уникааллатсиннissaa сиунертаралугу атаатсимисталианик арлалериарлуни пилерситсоартаралуарпо илуамилли писоқарнеқайорпо Tunisasiassani kaalisarneq ingерланерлиулериерсоқ ингерлааннартинниарлугу аалисаккат устассуимит япаниллу имартаани тикиуннеқарталерпут. Рыбоконсервный завод существует только для того, чтобы дать работу местным жителям. Эту мороженую рыбу везут с Атлантики, Дальнего Востока. Не надо думать о модернизации, санитарии, сгодится и так. Пилерсаут аннертоо аалиптасиата аернарторсиутаанералут ааққиссутиссақ 1970-икку тааллартиннеранни саққуммиуннеқарпо. Укиут 100-уллит ингерланеранни сулиарсуақ аараалиптиссортиннеқарнерани итсули аннертунеруоқ. Сибириап кууссуи аараали пеққаани нарсарсуит тунгааннут саатинниарнеқарпут. Поднятые грандиозными плотинами на 60-метровую высоту, воды Оби и Енисея образуют водохранилище, равное половине площади Каспийского моря. Отсюда воды устремятся на юг и от так называемых Тургайских ворот
двинуться по Казахстану к Аральскому морю. Из Арала могучий поток сибирских рек пойдет в Каспий. 30 миллионов гектаров пустынь превратятся в цветущий плодоносный край. Зарубежные клеветники уже объявили проект Давыдова фантастикой, а его самого безумным мечтателем. Мечтателями и фантазерами называли и тех, кто построил эти уже давно действующие в пустынях плотины и каналы. Это тоже мечта, но уже воплощенная в бетон и гранит ныне. Решение вопроса, когда пошли дебаты о переброске сибирских рек, то немножко с Аральским морем успокоились. И подумали, что будет поступить по сибирская вода, и мы обводним Аральское море, мы его восполним, и вот эти вот эйфория, как говорится, она погубила на каком-то этапе само решение самой проблемы. Fiasikut qisaqqunerani ajorneriaqqiffissaqangilaq tatip ima fiortenmiiterinik apparsimoroq taserlu trissikkunnit angissutimilu sanilliullugumaanna pingaajorartiqu taannanngorsimoroq klima allangorpoq sioqqat pujoralak tarajorlu tatip naqqaneersoq anersuiteqqartalerpaat inuit peqqisusaat innarlernerarpoq 1973 orta fiassimut tyfusernaq 29-riaammik annertusivoq tingullunnerlu arfineqmarloriaammik naalungiarsuit malunnaatilimmik amerlanerusut aamma toqusalerput аллагаатит аюторнерп qanor annertutigineraani koqaluttuartut Gorbachev-ip fiassikkunni аллангортитерилернерат аналаани аатсаат таманут саққуммертиннеқарпут Siberia kuussui sangutillugit aaraalip tasersuata immerneqarnissaanut pilersaarut tamatumanalaani aamma unitsiinarneqarpoq aaraalip tasersua Soviet Unionip annaanniarsinnaanangulu annaassinaangikkaa paasinarsuoq aaraalip tasersuata eqqaani nunallit ataatimiisinneqartalerput taakkulu tusangasiutinik malinnaaffigineqaqqissaarput События, прямо скажу, очень печальные. Но этот факт уже свершился. И увидели горе народа, печаль народную увидели. Увидели слезы матерей, много болезней. Дальше медлить нельзя. Положение тут буквально катастрофическое. Аральскими инуппассуарник атаатимиситсинерми инивит каманнертик сиуллерпаамиугунартур такутиппаат Эта трагедия продолжается вот уже 20 лет. И никому нет дела до того, что с нами происходит. Я войну прошел, 40 лет от ран страдаю. Но эта новая беда кажется мне страшнее войны. Вокруг только смерть. Войну можно остановить. Атомную бомбу можно остановить. Самолет можно остановить. Но это невозможно остановить. Мы говорим здесь, а там природа свое дело делает. То, что натворили наши, в кавычках, величайшие ученые. Как я могу говорить о таких ученых, что они умирают в утробе? Ведь когда-то, в лихолетие, Орал спасал всю страну. Так позже сейчас вся страна поможет Оралу и спасет его. Nitnunuahatfamsikkut aallaqtinnerani Soviet Unioniusimasoqatorunnaarpoq aaraalillu tasianik annaassaniarneq ajornarnerulerpoq nunat kungiitsuufiusut tallimat aaraalip tasiata enga agguaattussanguamikku kikkut qanoq angitigisumik pisassanersut isimaqatingissuutigineq ajulerpaat suli annoasiassanik suasanillu naatittisoartarpoq inuit milioonilikkuutaat Sulikkuup enganik imilersornerarnissartik pisariaqartippaat
наггорлуттуп наатитсивигинеқарниссааник такорлуунга аараалип тасерсуа акингалугу пивиусунгортинеқарпоқ аалаингернерлу аллангортинеқарсинаангилар нуна пиммиккоортортаани инуусут аннертуумик суннернеқарпут qanga umiarsualiveqarfiusimasoq aaraalsk татсип синаанит маана 70 километрисут тиффасситсигисумиппоқ қазір енді аралда жұмыс жоқ қой жұмыс көбісі кетіп қалып жатыр сояқтың бәрі теңізге айтқасын бәрі осында көшіп келді мұнда көшіп келіп тағы кетіп қалды жұмыс жоқ қой тамақ асырау керек қой міне сөйтіп кетті иллоқарфеқат араалскип қанттуаниттут наасуитсумит аватангернеқарпут бәрі басып тұр ғой өткен емес және екі айдай болды тазалаған шабалап тазалады мына құм басып жатыр ешкім көшпейді ата бабаның жері келсең көкөрел бөгелсе су келе ме деп отырмыз аалип тасерсуамаанна марлунгорсимавоқ татсип куисиннеруп има аатриссикку тааллартиннеранни имааниит митериник тивиник аппасиннеровоқ татсимит аваннарлернимит кууннерасса пусиернеруп налаани унитсиннеқаралларпоқ аваннарлигуп тасиата ернга аппариарторуннаарпоқ аалисартуллу утералерпут қазір бүгін 700 келдей балық шығардық 700 келі балық уже адам басына 3000 теңгеден бүгін уже табысталып тұрған есеппіз күнделікті бұлай шыға бермейді арасында кей күндері ауа райына байланысты ғой ауа райы жақсы болса балық жақсы болады алисартут qassutisinnissamиннут аалисиккеривинниллу qerisittivigisinnaasamинник пилерситсиниссаминнут икивиниақатингиннит нунани алланерсунит икиорнеқарпут сапут татсип имаани 4 метерник раффатситсиуссақ Verdensbankip анингасилиффинги саассулиаранеқарпоқ біз біріншіден ең бірінші 90 кешегі үкімет құлағаннан кейін ғой ешқандай үміт болған жоқ бізде осы ауыл болады тіршілік болады деп жобасы бойынша қазір жұмыс істей бастады оның алдында біз балық аулаған жоқпыз негізде былайынша бір үміт туды сол үміт болды қазір екінші үміт платина түсіп жатыр үмітіміз теңізде кіші теңізде ал үлкен теңізде не болатынын білмеймін енді үміт бар қазір өмір сүруге болады қазір татсими аваннарлерми аалисартут уллумиккут 1000 торнсиник писақартарпут тааккулу терсиккут ааллартиннерани писаранеқартартут тиваартерутингиннарпаат татсими куаллерми писсутсулиажортиккиарторпут тасерсулитиссориарторпоқ укиуллу 15 нит прангиуппата нууккумаартоқ наатторсуутингинеқарлуни